content creator, vlogger, asin, maasahan sa pagtawa, manilakon, rapero, Bicolano, idol. Si Gaherong Bicolano ay hindi idol be. Si Gaherong Bicolano ay hindi idol be. Si Gaherong Bicolano, si Gaherong Bicolano, si Gaherong Bicolano ay hindi idol be. Kapabuot na binabat talagang kabisiyan. Sarong vlogger na nagdios pero para sa gamos, gigibuon niya gamos. Makatarang sa nagdios yang si Bicolano Gahero. Hindi ko na tao, sarong content creator na nagtabang sa tao. May papiling programa sa nagdiyan. Yan si Bicolano Gahero sa maasahan. Mabuti pati naman, lalong sa ibang hilang. Nawangan ni Ara yung sa iya ang tulunganan. Basta para makatabang sa iyang tulunganan. Yan si Bicolano Gahero, lagi na matinabang. 19 talo ang tabit, kali makatapang. Si Bicolano Gahero ay tulbe. Ay tulbe, si Bicolano Gahero ay tulbe. Ay tulbe, si Bicolano Gahero. Si Bicolano Gahero, si Bicolano Gahero ay tulbe. Ay tulbe. Yan ha. Madali lang. Brad, may sabi ako paglingawan na. Madali nang halalan. Iyo, numero 3 sa balota. Ay, favorite number ko pa naman. Ha? May paglingawan iyo. Yung sabi. Ayan. Matagisti pa sana, may bagas na. May ayuda na. Oo. Matagisti pa sana, may ayuda na kamo. Numero 3 daw sa balota. Di tabi paglingawan, ngunya na maibig siriyo. Baka naman kamo sa balyo, ha? Saro-saro sana. Ha? Ayan. Favorite number ko, kaya madaling matanda. Madali sabing matandaan, 30 sa balota. Dahil nang din do paglingawan. Matagisti pa sana, may ayuda na. Sa panding na mahilig. Ha? Sa sa panding mahiling. Ay, Brad!